इमेज पाउदमिंग ताबिरिबा संबु युमनाम अनुराधा देवीना इकोंगना खुरुमजरे हौजिंग मरोइबा पाउदा लुसिंबा हाइबसिदि मियामना हराउदा महकसु हराउगदमनि हाइना चीफ मिनिस्टर ना हाइख्रे मणिपुर स्टेट म्यूजियम गे गोल्डन जुबली थोरम पांगथोख्रे लोइनना KYWSC वबगाई अमदि RFC वबगाई ड्रो ओइख्रे FC कक्सिंग खुनौना SDO पलेनबो अमसिनो दबाइथिबा बिख्रे हौजिंग पाउसनन पिजरी चीफ मिनिस्टर नोंथोंगम बिरेना हाइख्रे मियाम गी लुचिंगबा हाइबसिदि मियामना हराउदा महकसु हराउबा ngamgadabani maduda haraubा ngamdaba मियोइदुदि लुचिंगबा नत्ते वफमसै प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गी आयुष्मान भारत जनखिबा चाही अमा मपुंग फारकपगे जनिम्स के ऑडिटोरियम दा पांगथोकपा थरंगे अथोइबा मिटुंगे वरमदा चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखिबनी जन आरोग्य योजना हरगसु खंगबा स्कीम ना मरु ऐना लाइरबगे पंखै मखादा लेबसिंगदा कानबा पीरिबा असिबु निंगसिंगबगे थरम ओइना ngasi थरम असि पांगथोकपने हाइखि थरम अदुदा हक्सेन मंत्री एल्जेन कुमाना थरम मपु ओइबग लोइनाना हेल्थ कमिश्नर बुलमांग अमसुंग के हेल्थ डायरेक्टर के राजोना अखनबा मिटुंग ओइखि मुख्यमंत्री ना मखाताना फोंदोखिबदा लाइरबसिंग अना अये यावपदा चीफ मिनिस्टर गे हक्सेंग गे तेंगबांग प्रधानमंत्री गे जन आरोग्य योजना ना कानबा फंगबदा मियामना नुंगाइबा फावबदा लुचिंगबा अमना नुंगाइबा फावद्रबदी मीदो असंग लुचिंगबा नते जनिम्स अमसुंग रिम्सता अनालय मगे मसिंग हेंगलक्लिबसी सरकारबु थाजबा थंगलपदगिनी हॉस्पिटल अनि असि यामना चौखले डॉक्टर अमसुंग स्टाफ सिंगना अनालय लापसे मतेंग पांगनबसु महांगना फुंगदोपगलोइना हौजिक सलिबा तरीसुबा इकोनॉमिक सेंसस असिदा सेंसेंगना तौसी मिकोक थीबदा मरोइना डिप्यूटी कमिश्नर सिंगना मागे डिस्ट्रिक्ट सिंगदा लेरिबा BLO अमसुंग इल्यूमिनेटर सिंगदा असेंग बा डाटा लौनबा खंगनखि मसिना मिथोप सिंग मसंग खंगदोपा ngamwani haiki DC सिंगना BLO सिंगदो कोखलो फजना स्ट्रक्चर पियो बॉर्डर लिस्ट में इवन तक हाप तो मतलब युम दु दैदा संगगा मिशिंग दु द फॉलिन लेफलगा मी मरी लेबिदो निपान लेयना इवन तब मरी लेदी मरी दो पता ए मपान सकी बन सिनी मपान सक दिमा कना नो करिनो फजना आइडेंटिफाई तौरगा तव लाइबाक कनबदा सरकार खत द यारोय सरकार सिन खो यावरी बनी सरकार सिन खो ग्रास रूट लेब न खो मैम सी इदगी हौरई ने सरकार आइसे कंट्री द ताइना बना ले द ताइना बना कनारो मरम चादना डॉक्यूमेंट सुदना हलिट ओइदना कनागुम वोटर लिस्ट हपमगदी मदु सब ताब मागी मतक एक्शन लोगनी हाइबा मगलोइना खंगलगा याम क्लियर होइना अन हाइबा पोसी यामना सिस्टेमेटिकली याम फजना होटल फमगे इबिगनु युम द चंगा कांदा आइडेंटिफाई तरुगा हनबियो आइने मदुमाई अपील तौजनिंग चीफ मिनिस्टर ना मखातारदुना हौजिक चनरिबा मोटर व्हीकल रूल असि मियामगी याइपनबने मियामना सपोर्ट तौबि हाइखि तरुमपुगी वरलदा हक्सेन मिनिस्टर जेंटु कुमारना फोंदोखिबदा प्राइवेट हॉस्पिटल टाउनसिंगदा लिंखटपसिंगना मसागे हौरपदा अवाबा थेंगनरिबसिंग ममितगे मपिताना वारी लिनरे मसिदा हंगलेबा उफमदे मखोइना अवाबा कया मायोंगनरिबा अदुनिंग संगबसुमी मसि निंगसिंगलबदि लेटर लाइरसिंगदा मतेंग पांगनिंगबगे वखन पोहनगनि हाइखि मणिपुर स्टेट म्यूजियम की यांखै सुबा मपोक कुमोन गोल्डन जुबली फाउंडेशन डे ngase pangthokre thoromatuda thoba mitunglen oikiba arts and culture minister Aljan Chukwana फोंदोखिबदा म्यूजियम हाइबसी एखोइना इरालाइना लोब चुमलोय मसिदा इतिहासिक पुवारी अमदे खुंदा मिनरिबा फुरोकयागे अरिबा पोसक कया अमसु लेरिबने मसिना एखोइगे मरक्ता लेरिबा चनबी करमना हौरखि हाइबने चिंगबा फावबा खंगबा ngambage lambi adu yali हौजिक लेरिबा मणिपुर स्टेट म्यूजियम की फिबम मसि हेना मपुंग फाना संगपा मथौ ताइ मरम मसिना लाकलिबा तांग कुंट्रादा फोर्थ एग्जीक्यूटिव मीटिंग दा म्यूजियम असि हेना फावा तंकाक अमदा पुखनबा कुमना खनरगनि हाइखि अमरोमदा नाट सनबी हाइबसि अफावा अचुंबा अमदि खुनाइ गिदमक्ता संथानिंगाइ ओइबा थबक तोबा अदु सुनी ngase खुनाइ एसिदा हिमिनरिबा एखोइना एखोइगी मरक्ता फतबा थबक तौरबदि अतोपना लानो उखिबा याइ मनमदि
फतबा तौरिबा अदु अखोइगी खुनाई असिगे चनबिनी हाइना खनखिबसु याय मरम असिना तंकक असिदा अखोइ अचुंबा अफबा तौबा तंगाई फदे अखोइगी कल्चर अखोइगी चनबी असि फजबा मीना मतौ तमनरकदबा इपा इपु सिंगना चनरंबा फजबा लोंचा सिंग अदु मबुंग फाना तिजिंदुना मालेमदा सक्तापा अमदि पुखटपा मथौ यमना तारगले लोइनना लमदम असिदा अइना तौरिबा हाइबा असितना अचुंबने खन्नुना थबक तोरगलबदी मदुगी ख्वाइदगी फतवा चनबी अमने अखोइगी नाट्य कल्चर योखटपदा नाइटोम सातपगी महुता लमदम असिदा खुंदा मिनरिबा अमदे अखोइ पुनमक अमत ओइना पुनसिंदुना अफबा फत्ता अदु तानादुना कुना एची चौकरहनमा मथौताई हाइखि अयना हाइबिसि मसि सिंदो कि माइंडसेट से मसि चेंज तो हंद्रगदी द टोटल चेंज ऑफ चेगी कनो से अखोइगी सोशल कनो से मसि अखोइ मसि अखोइ होंदोकपो नंगै कोइ खरा होंदोकना होनसे थाजे बखत थंदो होनसे चौकटपगी थाक्सि अखोइना सुम एक्सेलरेट तौरेरा और चौकटपगी थांसे मदु अखोइगी रिट्रोग्रेसिव ओइबो मोंदा मनिंग द हंड्रेड एट नाउ तो अखोइ खाने नहीं मतलब या और बने कोई नाउ इट इज राइट टाइम अदरवाइज इट विल बी टू लेट चै तरा पुन बतुंग दे कोई सोइन न मोगी कमा तो के सेगी अकाई अतु जि लाबो कांता कोई सोशल वेलफेयर मिनिस्टर श्रीमती न्यामचा किपजेना ngasi one stop center ama hawam marak singtham laikai da leba working women hostel imada hangdokre ase hangdokpasina taruk suba one stop center ni tharamda da wangang laduna tharongge atoiba mitung oikhiba न्यामचा किपजेना haikibada ngasi nongna Imphal West da hangdoliba one stop center ase Ministry of Child and Welfare Development ke pakta makhada miyamge wathok lamthok singna sohunduna awa ana nanghalaba nupi singi ya phatharange tamata hangdokpane ngasi awa ana nanglaba nupi singda center na medical legal rescue and response servicing police service amasung psychological amasung social counseling na singbage khudongsaba phangan gani haike minister na makhata aduna ministry na district taratarukta OSC hangdungna bage ayaba pire waloriba sing October thagi manungda hangdolagani haike Imphal West District Administration Sinduna Pangthoki Bangasigi Tarumda the Imphal West ki Deputy Commissioner and Pravin Singha Adhiksha Zilla Parishad Imphal West Srimati RK Taruni amasung Social Welfare Director NZ Uttam Singha na mathang sina tharomapo amasung akanaba mitung sen oiki Cabinet PD Minister Karam Samna Haikre drug ki langda thuraba mioi singdi makoina taurakliba thabak sing samaj asi mangna bagi thabangakne wapamase Manipur largest one line job searching Android M na putopai e thabak hodopagi tharonda mahna phondokibani Minister na makata arduna drug ki karba taurakliba mioi sing samaj asigi karisu kana draba mioi ne mahaki khanbada समाजगी यंगबा मियोय हाइबदु महांगने एखोगी स्टेट असिबो चपल हनबा होनबदा नारोन सिंगे अचोबा दायित्वने मियोयबा अमना तौगे हाइना होनबदा माइ पाक्तबा लेते एखोगी नारोन सिंगना अनोबा वखंग लोइनाना इ थबकी थौरंग पाइखतुना मियोय खरा थबक पिनबा होनदकलिबा असि यमना थगनिङाइने माइ पाक्पा ओबियो हाइखे थौरमदुदा लंथबालगी प्रधान अहिबक सुनंदा देवी अमदि LMP Technology Private Limited की Managing Director L Amozong Singba क्या सरुक्या किया है रे नौनो पुथोली बाई ई थबका से सोइदना नोमदी लमदमसी की मर्चेंट तोंबा अमा ओइरकनी हाबिगे थाजबदु मियामना पुंदना खि है रे इंटरनेट की कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी सिंसे 100% बडुगी कानबडु अखोइना लौबुंगा अदो इताडी नसी की पिट्री की सफलबा अदि इंटरनेट की थुचिदा कोई नारो सिंगा tungda leho yada wi tanda la panina akadi mo masi advantage tawna na ba order da ba matam ni to ga koi thoi ban haro sin se karai kari le ye na thi base ani khang base masi darkar le Kaksing District ki Kairak Kamzibungda Health and Wellness Center among us handokre as Mantabara ki Makada District Health Society Kaksing Sinduna Pangtokiba Thoromaduda Dr. T.S. Somrindo CMO Mission Director Kaksing Athoba Metung Dr. S. Surjakumar Nodal Officer and CD Clinic SWC and Quality Assurance na Thoromapo Amasung Sandhyarani Member Kairak Gram Panchayat Pradhana Akanaba Mitung Oina Sarugya K. Athoba Mitung Oikiba Dr. T.S. Somrendro CMO Mission Director Kaksing na
mahaki warol pedon high Health and Wellness Center ama hangdokpa asina miyamda kanaba kaya pinaba honagani. Center asina non-communication disease haibadi hypertension to BP wangba diabetes cancer na singba anaba singdagi ngakthongnaba hidak sing pihanba amasung mama angang amasung miron bisingda immunization na singba pangthokpana mapungoiba center asige thodangni. Health and Wellness Center Haibasidi Community Health Center amana pugadamne haike. Ngasigi tharonggi manung channa ngasi hangdokiba Health and Wellness Center asigi akoibada usara singsu thaki. Ayushman Bharat Divas ki manung channa CHC kaksingna sinduna kaksing da kaital pambi singda health checkup tokrai. Non-communication disease NCD, TB, leprosy, sugar test, yauna BP na singba lebra haina health checkup sing pangthoke amasung hidalang thasang sugyan thoke. Tharong maduga mari leinana Urban Primary Health Center kaksingi amo in-charge Dr. P. Robena Hongdorokpada ngasigi tharumasi mamang chahi lisingani taranipanda Ayushman Bharat Mission ge makada kaitel pamlibi ima ibal singna aya ana laying sangda chatuna ana laying bagi kudung sadaba adu pongnaba kaksing kaitel da health checkup ase pangthokpani makata na TB lairamba BP wanglamba kuding adu makata na hidaklang thaksing pinanabasu honabani pangdoki. District Administration Tawangi May Makada District Health Society Tawal Amadi DPO ICDSL Tawalga Kusanladuna Tenta Multiplex ta Nomagi Oiba Portion Ma Amadi Ayushman Bharat ki matangda awareness program pangthokpagloinana ana lain bagi camp pangthokre. Tharomatuda I Amuthoi AC to DC Tawal and Pradeep Pradhan Tenta Gram Panchayat Environment Upa Pradhan Dr. KSH Memcha District Family Welfare Officer Tawal Amadi T Anita DPO ICDS Tawal na akanaba mitung sing oina sergyaki. Ayushman Bharat ki matangda PMJAY amadi Health and Wellness Center ki matangda su madik chumna ngangkhibaga loinana 25 September 2019 dasu Tawal Bazada PMJY ki enrollment camp pangthokane haike. Tharomaduda angang sing chahi sudana lohongba thingnanabagi matangda Reena Chanu Marangtem nutrition ki matangda T Anita DPO ICDS iodine deficiency disorder prevention ge matangda Dr. KSH Memcha DFW na resource person sing oina ngangkhe. Langbun charatambagi tharonggi charukama oina kanalai jatraba haksangi phibamda mimanaratraba mioi singbu chaklen pijabagi tharoma mangase Kaksing district ki Kaksing ningthau lekai de leba mandokta pangthokre. Yengkhom Mayas apokpa Mijau Kaksing mayai lekai LP school pareng de leba mioi asina maki imong manung kaloinana katkiba challenge aduda mission to blind school hydropokwi Mahiru Singh amasung Kaksing amadi Kaksingi kolona badal leiriba Haksangi Pibamda Mimanatraba Singh amasung kanaleza traba mioi chamaga yankhairomda Salem Pizza Cray amadi Kudol Poseng Piduna Ikai Kumna Cray Salem Pizza ba adugi matangda Yangkhom Mahasna Hai Langbantha asida mitei maitei aikhuge layo kraba ipa ipu singge mapamda Langban haishoi katpa Langban chara tambagi tharomse pangthongna duna lakle kanagong basingna leikai gi sagai natege ahal laman singbo chalem pizane mahakidi wakhalonda layo khai drobba ipa ipu kaya aduge maphamda kachaba oina Langban chara tambagi chalena se kanale jatraba haksangi pibamda Mimana Draba Singh amasung later Lady Singda Pijabani Haiki Chalin Adugi Mangoinana Yankomi Ibo Tombi amasung ke Poreng Kom Principal Mission to Blight School to Hacker Poppy Anina Luchinduna Usare Singh Taba Amadi Changlen Chaminarabatungda Kudon Posing Supidana Ikaikuna K Asi in Laikidraba Pai Pusing Unising Goina Langman Gitar Pon Sopsi Lake Tagairaba Orphan aduga blind school aduga Muslim community na ambuina lay katjabani challenge ngasi Jananeta Irabot Memorial Trust Jemet Zirwange lifetime president Dr. Chandam Kamana Luchendona Babu Parada Leba Jiribam High Secondary School Jananeta Hisam Irabot
Thabunga mari lenana irabot ke matangda mahiroi singda jananeta hizam irabot kanano mahangna miyamge yaifana bakari tarami haibage awareness haudokre Zemet ke lifetime president Dr. Sandambha Kamana resource person to oina mahiroi singda wa hangke tungda Zemet ke finance secretary T Sanjana mahiroi singda lamyambe hizam irabot ke manamda wa hangduna mahiroi singda interaction sutongna ke India government amani Manipur lenga ka nina Manipur gi development po pamzaba haurak leba yusinda puning thawatpa mateng pamgi thabak tawdre haina Kyrgyzstan da pangthok kadariba global peace summit saruya kadariba Rajesh Ningomana pondokre ngasi Manipur press club ta pangthoki ba pawgi mefam amada mahangna hai mahangna mamang thaktage hauna atopa lamsingda chattuna tonga tongamba tharong kya da saruya zarure Maduda atopa lamsingdagi lakpa yusinga Manipur India ke represent tawduna chaliba isaga yengnaruba matamdasu khenaba kya ama ui megidi makoigi lamdugi gamina mapung phana support tobi adubu Manipur India ke oina represent oiriba egumba yusingdadi ngasi pawba puning thawapiba mateng pangbiba leite masida lengangna isamakta mateng pangbinaba haizabasu tawroi adubu Lamdam asibu development pamzaba haurakliba lamdam asigi yusingdadi India amadi Manipur legana mapung phana pungning thawatpiyo India gi oina youth commission semgadabani haiba wapam leirabasu Manipur dadi commission asi leite masina youth singe wakapam leitri maramasina youth commission ama state asida linkhatpiyo haurakliba naha role singda makoina tawdiba development work aduda lengangna hena mating pangbiyu Mahana October gi tang mapan amasung tarada Kyrgyzstan da yaurugudaba summit asida speaker oibagaloinana peace by dialogue haiba theme sida khanagani haike Public Health Engineering Department ki makada border town to Moreda thangnanaba ising supply taramba adu thasage tang taramapandage More town da thangnanaba ising supply tawkidabana praja kaya awaba mayonare hiramasage matangda ikoigi More Pawmi Sanjoyna PHE digi makada miyamda isang supply tawriba mapam gen number 1 ta aduda sangduna yenglubada tudendagi water tank power isang singkhatpada sisinaba pamadu electric e pamu oibana electric darkar oi adubo mapamadu gi electric adu MSP DCL ge staff singna PHE dida lupa lakh kuntra lesing humudra mari chamanga kumanga bill tonba maramna Mai adu tha asige tang taramapanda kakhibana miyamda isang supply tawba ngam khidaba oiramle praja kyana thangnanaba ising phangdabage awaba kya mayunari hiramasige matangda mari leinaba singna athubada miyang changbinaba maikai kya dage thamnarakli Jahiyasige April thada Myanmar gi tamu tanda Christian Singi oiba conference ama yawba chatluba pastor ama Moreromda Halakpada matam henbadage Myanmar gi Immigration Department of Foreigners Act pasinduna tha taruk jelda lerurabagi tungda ngasi India da kusina da krek mioi adu TIs jalunga chahi humari sant of letter Mr. Thankaya electric vanka ajoldagi ni haide ngasi gi asamba kusina bagi tharobatuda more police ki OC letko ha wifi amade more da leiba Immigration Department da Indo Myanmar Friendship Bridge Manakta Laiba Myanmar ki Immigration Set Posta Myanmar ki Immigration Timba Amana Kusina Kibane Haide Tungda Verification Torabagi Tungda Imam Manunda Kusina Kray Manipur da Ganjabu legalized Togduna Thalagane Haina Manipur ki Chief Minister and Birena Pundukiba Pumbo Ningontra Club Hairuna Tarana Lota Bagaloinana Akan Mamonda Yanindaba Pundurakle Wapamasi ngasi hairuk da laiba Ningong Club ke office da pangthokiba pawgi mipamamada Ningong Club hairuk ke publicity secretary Sitan Balana phundorakpane mahangna phundorakpada Manipur da yu gansan natragade atopa semilont faganaba lambi leitrabra Manipur da hanadagi chanaduna leraklaba Manipur Liquor Prohibition Act 1991 Cigarette and the Other Tobacco Act 2003 and the PS Act Fawba Pajana Jana Hanbang Amjingai Sida Ganjabo legalized the Honaba Haibasi Manipur Miyangi Yamna Labaktivani Haina Neo Club Nalawe Manipur da Hauzik Nishage citing Asi Agapapangna Mipung Kudimak Yumthong Kudimak Pangdava Letrabani Asigo Matanza Asida Ganjabo Amo legalized the Holabadi Hanadagi
फंगलिबा चैथिंग असगी मथक्ता हेंजिलकलकनी लमदम असगी मराइबा कदमदनो कदाइदनो खलोबदा तसिंगना मिपाबे फाउजै निसाना मरम ओइरगा मचा काइनरबी ममा अमदी मपुरोबा काइनरबी लोख्राबिगी मसिंग अंगप फंगना हेंगलिंगै चैरकसिदा गंजाबो अमो लेगलाइज तौरगदी कया यामना हेंगलकदगे अमदी मसिना समाजदा कया यामना सोक्सिलकदगे तसिंगना किनिंगाई ओइबा थौदोक अमा ओइरकनी हाइबसी निंगों क्लबना फाउजै मरम मसिना लेंगा के फिरेप होंदोपियो करिगुंबा नमदुना ngамगनी हाइबगी मतागोम गंजाबो लेगलाइज्ड तौनबा होनरगलबदी निंगों क्लबना मणिपुर मियाम लोइनना कनबा कुंजंग सिंह संगसिलकनी हाइना फोंदरगले थासिगी तांग तरा तरीके अयुक अंगनबदा सेनापति डिस्ट्रिक्ट के तदुबी पुलिस स्टेशन के मनुंग चनबा मखान थोंगमया नेशनल हाईवे 2 के सोरंग मताइदा लैबा युम अमदी दुकान तरा निपान मई थाउदुर लंबगी थोंग अदुबो अकन ममौदा कंडेम तौबगल लोइदना थौदोग असगी मतंगदा चेनरिबा म्यूसिंग लेंगांगना फादुना आंगी ओइबा फंगफम थोपा चैराक फंगनबियो हाइना टक्सिनुना लागले अदुबो लाइबक थीबदी लेंगांगता पीखिबा डेडलाइन हेलबा फौबा थौदोग सिटी सेनरिबा सिंग फादना लेरिबा असिबो यानिंदबो फोंदोक्तुना मखोइगी मतता आंगी ओइबा चैराक लौखत्रिबा फौबा नेशनल हाईवे 2 दा मतम कक्तबा बन चथरगनी हाइना ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पौमिसंगा उनाबा अमदा मखांटे पीपल ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैनरी के हैनीना फोंदोरगले फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन फेगोतागे जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर एन सोमेंद्रना हाइक्रे कॉलेज ओजा सिंगी तरेट सुबा पे चनहनबा ममांगदगी हौना गवर्नमेंट टक्सिनुना लागली ngasiगी नुमित असigi मनुंगदा तरेट सुबा पे चनहनद्रबदे मखन क्यागे खोंजंग चंगसलगनी हाइना खंगनकिबा अदु ngasi पावबा सरकार के मैकेदगे रेस्पॉन्स फंगदबदगे हयेंदगे खोंजंग सिंग चंगचिनबा हौरगनी परफॉर्मेंस ngasi न्यूटन प्रेस क्लब ता पमिसंगा ओंगनाबदा डॉक्टर एम सोमरेंद्रना फोंदोखिबदे माना मखाता खिबदा हयेंदगे तांग कुनमंगा फावबा कॉलेज के ओजा सिंग कैजुअल लीव की खोंजंग संगसलगनी तांग कुंतरुक्तना ओजा सिंग अमतो ओइना पुनसिंदुना सेडेन प्रोटेस्ट के खोंजंग संगसिंगने तांग कुंतरेट अमदि कुनिपांदगी हौना मागी कॉलेज सिंगदा ओजा सिंगना सेडेन प्रोटेस्ट चथगनी मसी फावबदा सरकारना ताबिद्रगदे अक्टोबर 3 दगी ओजा सिंगना थबक लेपगे खोंजंग चंगचिलगनी ओजा सिंगे ओवा खंगबिदुना गवर्नमेंट मचमसाना खन्नबिदुना तरेसुबा पे इंप्लीमेंट तौबि हाइखे जम्मू एंड कश्मीर की किस्तोर डिस्ट्रिक्ट बीजेपी के लुचिंगबा अमदि आरएसएस फंक्शनरी अमा हाटखिबगे केस्टर चेनाबा हिजबुल मियाहिदीन टेररिस्ट अहुम फारे हाइना पुलिस न फोंदोखरे फारबसिंग अदु निसार अहमद शेख निसात अहमद अमसुंग आजाद हुसैन कवि हाइरे जम्मू जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी मुकेश सिंहना हाइखिबदा फारबा मियर सिंह अदुना चेनाब वैलीदा हिंसा के थौदोक अमोहना संदोहनबा होनखिबने शेख अमसुंग हुसैन की युम सिंहदा थिबहुमगी थबक चथबदा पिस्तौल कया राइफल अमदी अतै पोलम सिंह फागखे लिसंगने तरनिपांगे नवंबर अमदा टेररिस्ट सिंहना बीजेपी लिसिंगबा अनिल परिहर अमसुंग मनाउनिपा अजित परिहर हाखिबने मार्च 9 तना टेररिस्ट सिंहना डीसी के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के नोमी मुनखे इंडोनेशिया के पापुन रीजन दा प्रोटेस्टर सिंहना वामिना सिटी दा गवर्नमेंट के लोइशंग अमा अमदे अतै बिल्डिंग कया मई थादोखिबदगी लमदमददा नौना हिंसा के थौदोक अमुक थोकले प्रोविंशियल कैपिटल जयपुरदा प्रोटेस्टर्स मियोय लिसिंगसा क्या लंबीदा थोलक्तुना डेमोन्स्ट्रेशन सटखी युम कया अमदि दुकान कया मई चाखे यूनिवर्सिटी अमदा सिक्योरिटी फोर्स सिंगना नोमई काप्तुना प्रोटेस्टर सिंगदा वार्निंग पीखी ngasi haurakhiba iau adu oza amana jarkusuge wafam ama harakpadage maripidage maijaw haurupagom khudakta irang adu haurakibane police na haikibada wamina gi fibam laksille national police ke wangangloi dedi Praset Yonina haikibada security force na irang laksille Indonesia ge anisuba kwaitigi chawa city Surabaya da paponta mahiro ke jarkusuge wafam da chairubudege achowa irang ama thokrabani haire Demonstrator singa security force singa kuthongna bada yamdra bada mioi manga sikrabani haire Hauzik sanabige pauda District Sport Association kaksangna sinduna ngasidege association asige playground da 3rd division football league hodokre Football league asige ngasi sanakiba ahanma match da KYWSC wabagai amade RFC wabagai pansana amamamta janabang amdabadage draw chatkre
Masigi anisuba mastana FC Kaksing Kunona SDO Palinbo Pansan Amasudioda Toykre. FC Kaksing Kunogi Amatangariba Pansana Ado Malengamana Meski Minute Columdo Isapadasan Ki. Hauzik Arabada Maruba Pau Amon Epizadi. Losing Bahai City, Miamna Harabada Makso Harabadamni Haina, Chief Minister Nahai Craig. Manipur State Museum Gi Golden Jubilee Thoram Pangthokre. Loinana KYWSC Wabagai Amadi RFC Wabagai Draw Oikre FC Kaksing Kunona SDO Palinbo Amasino the Bathiba Bikre. Image Paldong Asigide Matang Sidaloisade, Ming Tabri Visumba Amukana Kurumzare.